ndagusengera wowe kuranyumviriza Imana igweze umutima w'ubwenge. Fata umwanya ubwira Imana iguzuza ubwenge. Salomo amaze gutorerwa kuba umwami, ikintu yabwiye Imana yarayibwiye ngo Mana sindagusaba itunga, ndagusaba umwuka w'ubwenge. Imana iravuga ngo kunsabye izo nzaguha n'ibindi. Oh haleluya. Yaranditse mu gitabo cy'imigani aravuga ngo Uwiteka uhoraho niwe utanga ubwenge, kandi ngo mu bihimbara byo muri iyi si ntagiwanye n'ubwenge. Mu bihimbara byo muri iyi si ntagiwanye n'ubwenge. Imana Yesu mwami wacu Yesu Kristo. Shalom, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Turabaye ikaze mu kiganiro cya CANAAN TV duhora tubashikiriza iminsi yose. Turabashimiye cyane abantu bamara badukurikirana, abantu basangiza ubutumwa abandi. Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha mwinshi cyane gose. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe rihabwa icubahiro cyinshi. Turagutumiye muri kino kiganiro guzuganiriza imitima yacu. Mwemu wawe mwiza turamukeneye Mana. Ijambo ryawe ravuga ngo ijambo ryawe ni imbuto itabora. Tugiye kubiba imbuto itabora mwami. Uzuvomere rino jambo ryawe. Mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Bavandimwe bavukanyi muri Kristo Yesu, abantu bose bamadukurikirana, shaka kubaganiriza isengesho ryazindutse ku mutima wanje muri kino gitondo. Ryanditse mu gitabo cy'Abaefeso, icete Paulo yandikiye Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 15. Turasoma imirongo 3 yaho. Harimo isengesho navyukanye nifuza ko twofatikanya nawe. Haleluya. Wewe uri kuranyumviriza, nariko nifuza ko rino sengesho tworigira isengesho ryacu. Mureke dusengere aha Paulo yariko asengera Abanyefeso. Mureke natwe iri sengesho turigire iryacu, turibwire Imana. Yarababwiye ngo murongo wa 15, nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe. Paulo yari yumvishije ukwizera Imana Abaefeso bari barizeye. Haleluya. Nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera bose. Haleluya. Aba Baefeso bari bafise n'ikindi kintu ciza ngo bakunda abera bose no gukunda abera bose. Ndahengeshanya kubashimira Imana, mbahoza mu kanwa uko nsenze bahoza mu kanwa. Kubera iki? Hano phrase ya mbere yavuze ngo nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe. Haleluya. Ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera bose. N'urukundo mukunda abera bose. Bavandimwe, ikintu kigomba kuranga abana b'Imana, ikintu kigomba kuturanga n'urukundo dukundana. Tugomba kuganzwa n'urukundo, urukundo mukunda abera bose. Ndahengeshanya kubashimira Imana, mbahoza mu kanwa uko nsenze sengera Abaefeso, sengera itorero ryo muri Efeso. Oh haleluya. Sengera itorero ryo muri Efeso kuko numvisha amakuru yabo meza. Wewe iyo abantu bari kwarakuvuga bumva gute? Amakuru yawe na yahe? Numvisha amakuru yanyu meza. Numvishe ngene mukunda abera. Numvishe ukwizera Imana kwanyu. Numvishe ngene mwashinze muri Kristo Yesu. Nico gituma naje bahoza mu kanwa uko nsenze. Kubera iki? Narumvishe urukundo mukunda Imana. Iri sengesho yabasengeye niryo nifuza ko nakwe riba isengesho ryacu y'uyu munsi. Yavuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza. Oh haleluya. Ibaha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Ndashaka tubwire Imana, ndashaka ko dunakwe dusenga rino sengesho. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza, ibaha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Reka ndagusengere, reka nanje nisengere, mbwira Imana ngo Mana ndakeneye haleluya umutima w'ubwenge. Ndakeneye umutima w'ubwenge Mana. Bavandimwe, ubushize narababwiye ibintu byaranga Yesu. Muri bimwe byanyimuranga ngo yararangwa n'umwuka w'ubwenge. Paulo abwira Abaefeso abasengera, arababwira ngo ndabasengera ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data w'ubwiza, ibaha umutima w'ubwenge. Ibaha umutima w'ubwenge. Ndagusengera, ndakwifuriza gutunga umutima w'ubwenge. Imana iguha umutima w'ubwenge muvandimwe. Muvukanyi wanje uri kuranyumviriza, Imana iguha umutima w'ubwenge. Yakobo yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo muri mwebwe nimba hari umuntu akenya ubwenge nabusaba Imana.
reka ndagusengere, reka nawe ufata umwanya wisengera ubwira Imana ngo Mana ndakeneye buno bwenge Paulo yasenga aba Efeso, ndakeneye umutima w'ubwenge. Ubwenge, haleluya, ubwenge, turakeneye ubwenge. Mu mvugo zacu turakeneye umwuka w'ubwenge, mu ngendo zacu turakeneye umwuka w'ubwenge. Ubu n'ubukene dufise, hari ijambo ejo nasomye rirakora ku mutima cyane rivuga ngo kandi Imana yacu izobamara ubukene bwanyu bwose kuko itunga ry'ubwiza bwayo riri muri Kristo Yesu. Ubukene bwa mbere nakuye muri iyo verse nasanze dukeneye umutima w'ubwenge. Mwami turakeneye umutima w'ubwenge. Paulo asengera aba Efeso arababwira ngo Imana, haleluya, se umwami wacu Yesu Kristo ibaheze umutima w'ubwenge. Ndagusengera wowe kuranyumviriza, Imana iguheze umutima w'ubwenge. Fata umwanya ubwira Imana kuzuza ubwenge. Salomo amaze gutorerwa kuba umwami, ikintu yabwiye Imana yarayibwiye ngo Mana sindagusaba itunga, ndagusaba umwuka w'ubwenge. Imana iravuga ngo kunsabye izo nzaguha n'ibindi. Oh haleluya, yaranditse mu gitabo cy'imigani aravuga ngo Uwiteka uhoraho niwe utanga ubwenge, kandi ngo mu bihimbara byo muri iyi si ntagihwanye n'ubwenge. Mu bihimbara byo muri iyi si ntagihwanye n'ubwenge. Imana yese mwami wacu Yesu Kristo itwuzuze umwuka w'ubwenge. Haleluya, itwuzuze umwuka w'ubwenge. Tugendana umwuka w'ubwenge, tuvugana umwuka w'ubwenge, twiyumvira n'ubwenge, twiyumvira ibyiyumviro by'ubwenge. Haleluya, imvugo zacu zigaragara mu bwenge buva ku Mana. Paulo iri sengesho ryankoze ku mutima mu gitondo, ariko arabasengera aba Efeso, ariko arababwira ngo Imana y'umwami wacu ibaheze umutima w'ubwenge. Yabasengeye ikindi kintu, umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya, wishurirwa kumenya Imana. Ukuye ubwenge, reka ndakwifurize, reka ndagusengere Imana ikwishurire no guhishurirwa kumenya Imana. Urugeze ugeze wegera imbere, wishurirwa Imana kurushaho. Haleluya, no guhishurirwa mu kwimenya. Imana ibaheze umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Imana idusenge itwishurire. Haleluya. Paulo nariko soma ejo mu gitabo cy'Abafilipi yarababwiye ngo mwami, yabasenga abwira Imana ngo Mana ndifuza kukumenya, menye n'imbaraga zakuzuye mu bapfuye. Yariko yifuza kumenya Imana kurushirizaho. Paulo abwira asengera abana ba Efeso arababwira ngo no guhishurirwa kumenya Imana. Ukuye ubwenge bwonyine ndabasengera ngo Imana ibaheze guhishurirwa kumenya Imana. Turakeneye gutunga umutima uwahishuriwe kumenya Imana. Haleluya. Paulo yasengera aba Tesalonike, abakorosayi igice cya mbere umurongo w'Icyenda, abakorosayi igice cya mbere umurongo w'Icyenda haravuga ngo nicyo gituma natwe uhereye igihe twabyumviye tudahengekanya kubasengera, haleluya, no kubasabira ngo mwuzuze kumenya ibyigomba n'ubwenge bwose no kumenya iby'imwemo. Haleluya. Abakorosayi, umugabo witwa Epafra niwe wabwirije abakorosayi ubutumwa bwiza, arababwiriza ijambo ry'Imana. Oh, sifa kwa Yesu. Amaze kubabwiriza ijambo ry'Imana, Paulo yandikira rino torero ry'abakorosayi arababwira ngo narumvishe ukwizera Imana kwanyu. Paulo arabandika muri cyo gituma natwe uhereye igihe twabyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo, haleluya. Paulo agarukanye ryasengesho asengera aba Efeso ngo mwuzuzwe kumenya ivyigomba, mwuzuzwe kumenya ivyigomba. Imana ishimwe cyane, mureke twuzuzwe kumenya ivy'Imana igomba. Iki Imana igushakaho, twuzuzwe kumenya ivyo ugomba, twuzuzwe kumenya ico niki Imana ishaka kutuvuga, twuzuzwe kumenya ivyo igomba vyose. Haleluya. Ivyo ugomba vyose n'ubwenge, haleluya, bwose no kumenya ivy'imwemo n'ubwenge. Haleluya. Paulo agarukanye ubwenge asengera abakorosayi arababwira ngo ndabasengera ngo mwuzuzwe kumenya ivyo igomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'umwuka no kumenya ivy'amwemo. Ibi bintu bitatu nivyo Paulo yasenga abakorosayi. Natwe reka tubwire Imana, Mana ndakene kuzo kumenya ivy'igomba, nikugomba Mana, nikutugombaho, nikushaka ko dukora ivyo ugomba ku buzima bwacu nivyo vyiza. Haleluya. N'ubwenge bwose no kumenya ivy'amwemo no kwitwararika ivy'amwemo nuko mwema ganza mu buzima bwacu. Haleluya. Paulo abwiye abakorosayi niki ndabasengera mwuzuzwe kumenya ivy'igomba, mwuzuze ubwenge bwose no kumenya ivy'amwemo. Umurongo wa 10 arababwira ngo umurongo wa 10 kugira ngo mugende nkuko bibereye ab'umwami wacu. Haleluya. Mugende nkuko bibereye ab'umwami wacu. Bavandimwe muriko murankurikirana, mureke tugende nkuko bibereye ab'umwami wacu. Oh, haleluya. Tugende kuko bibereye ab'umwami.
nimba twarizeye Kristo Yesu, mureke tugende nk'uko bibereye ab'umwami, mureke tuvuge nk'uko bibereye ab'umwami, mureke twicara aho bibereye ab'umwami, mureke imvugo zacu zigaragaza ab'umwami. Oh haleluya, ubuzima bwacu bwerekane ab'umwami. Abatubona batubone umwami wacu muri twebwe, abumva tuvuga bumve imvugo z'ab'umwami. Sifa kwako Yesu Masiya. Oh haleluya. Nico gituma kugira ngo mugende kuko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose, munezereza umwami wacu muri byose. Mu mvugo zacu tunezereza umwami, mu byiyumviro byacu tunezereza umwami, mu ngendo zacu tunezereza umwami, mumunezereza muri byose. Mwami imbuto, haleluya, mwami imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwizwa no kumenya Imana. Mwami imbuto, turakeneye kwama imbuto bavandimwe, turakeneye kwama imbuto. Abatubona batubone mu ibyama bya Mpwemu Yera, haleluya. Abatwumva bumva urukundo muri twebwe, bumva umunezero, bumva amahoro, aho tugeze dutanga igisubizo. Oh haleluya. Iri jambo rirakoze ku mutima, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose. Muri byose tugomba kunezereza umwami wacu, tumunezereza muri byose. Mwami imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwiza no kumenya Imana, mugwiza no kumenya, tugwize kumenya Imana, tugwize mu byo tugomba kugwiza muri buno buzima bwacu, tugwize kumenya Imana. Yesu abahezagire. Paulo yabwiye Abafilipi ijambo nakunze, igice cya mbere umurongo wa 27, arabandikira ijambo ryiza, arababwira ngo ariko kimwe gusa. Paulo abwira Abafilipi 1:27, kimwe gusa, ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo nje kubagendera cyangwa ndaje numve yuko muhagaze mushikamye, mufite imwemi imwe, muhuje umutima mu kugwanira ukwizera ubutumwa bwiza. Nje kubagendera cyangwa ndaje kubagendera numve ubuhamya bwanyu bwiza. Yesu abahezagire bavandimwe, Yesu abahe umugisha mwinshi. Nahagaze muri aya masengesho Paulo yasengeye itorero ry'Abaefeso n'itorero ry'Abakolosayi, yababwiye ngo Imana ibuzuza umwuka w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Oh haleluya, no guhishurirwa umwuka w'ubwenge. Ndagusengera ngo Imana ikuzuze umwuka w'ubwenge, Imana iguheza ubwenge. Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira umwana wanje Timoteyo, Imana yanjye izoguheza ubwenge muri byose. Imana ikuzuza umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kumenya Imana. Haleluya, no guhishurirwa kumenya Imana. Haleluya. Yabwiye Abakolosayi, arababwira ngo kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami, tugende nk'uko bibereye ab'umwami, tumunezereza muri byose, twama imbuto z'ubutumwa bwiza. Yesu abahezagire. Iri sengesho ndari gusengeye nawe, Imana ikuzuze, iguheze umutima w'ubwenge, iguheze umwuka w'ubwenge. Reka ngusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu, ndasengeye umuntu wese ariko aranumviriza, ndasengeye buno butumwa bwiza aho bugenda bugushika. Turasengeye iyi mwemu Paulo yasengeye bano Abaefeso man. Haleluya. Arabasengera ababwira ngo Imana Data wa twese ibaheze umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kukumenya. Turakeneye umutima w'ubwenge man, turakeneye umutima nuduheze umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kukumenya mwana, no guhishurirwa kumenya umutima w'ubwenge. Turakeneye ubwenge mu mvugo zacu, turakeneye ubwenge mu ngendo zacu, turakeneye ubwenge. Haleluya. Ngwino uganiriza imitima yacu, turagukeneye Imana. Icubahiro n'amashimwe yugarukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.